یەکی گوتیە ئیساڵ ڕۆژی زەحمەت بوو ئەمژی شغلن و ئەم ڕۆژیا خۆ دگرن ما خێراوێ زەحفە بەلێ خێراوێ زەحفە ئینشەڵە بزنا خۆدێ یانی دوێ زەحمەتیە دەژی کەدەکە حەلال عیشێکی حەلال گۆون بکەن و بەرە ڕۆژیا خۆشی بگرن ئینشەڵە خێرەکە زەحمەزن ژوەرە هەیە دیسەیەکی پرسیە دەبێت مێژانی برۆ چار کاتن فەرزاوی و گوم هۆ قەزاژی بکە دیسە قەزایاوێژی چار کاتێ قەزا بکە یعنی یەکی مێژانی برۆ گۆ نەکردبێ چن مێژ بێ نەکردبێ بێ ئەول مێژ چەند ڕکاتنێ پەیرە قەزایوێکی دیسە هەواڵێکی پرسیە دەبێ ما دەولەتێدا دیانەتێدا تخەبتیە نەخەبتیە دا معاشیش دەولەتێ ستاندیە نەستاندیە پرساوێ کردیە بەلێ وەختێکی ئەژی قەدرۆلی بووم یعنی مێژی چەند ساڵە 5 ساڵە من مەڵاتیا قەدرۆلیژی مکردیە بەریاوێ من فەخری کرد یعنی 14 ساڵە من مەڵاتی کردێنی 5 ساڵی ژێ قەدرۆلی بوو لێبێ داویە ئیدی الحەمدوللا گۆ ئەش قەدر و هات ماوێتن ویدی نەها حالێ حەزر تێکیلیا من بدیانەتێ بە قەدرۆی بە دەولەتێ بە معاشی بە الحەمدوللا نینە یەکی گوتیە بەحسا ئێرقچیتیە بکەم ما ئێرقچیتی گونەها چاوایە عەسەبیەت نیژاد پەرستی بەحسا نیژاد پەرستی ئێرقچیتی عەسەبیەتێ بکەم بەلێ عەسەبیەت یعنی ئێرقچیتی نیژاد پەرستی دی ئیسلامێدا حرامە گونەها پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام گوتیە ئێگۆ عەسەبیەتێ ئێرقچیتیە نیژاد پەرستیە بکەی ئەو نەژمەیە لێبەلێ دەبێ گۆ ئەم زانبن ئێرقچیتی چییە عەسەبیەت چییە نیژاد پەرستی چییە دەبێ گۆ ئەم وێ زانبن یعنی ئیسلام کیژان ئێرقچیتی دەحەسبێنێ و قەدەخەت کێ و حارام دکێ ئێرقچیتیا گۆ ئیسلام حارام دکێ قەدەخەت کێ چییە ئەو عەسەبیەتا گۆ ئیسلام قەدەخەت کێ و حارام دکێ ئەو چییە یعنی تو چ بکێ وێ ببێژ وێ ئێرقچیتیە و تو چ نەکێ نابێژ وێ ئێرقچیتی ئەڤە شخصێکی گۆ عەلاقە و ناسی و تێکیلیاتە پێرە هەبێ بێ وەکو برایەتەیە عەشیرەتەیە ژ قەبیلەتەیە ژ باڤکێتەیە ژ گوندیەتەیە باژاروانیەتەیە ژ هەرێماتە ئاخاتەیە ژوی وڵاتێتەیە ji bo go birayetteya welew îne heqe jî ti ser e werê avê hebirayê min e ew yek ketin zîqa hevda yan gundiyê min e evê gundiyê min û yekî ne ji gundiyê min ketine zîqa hevda ketine qirka hevda pev çûn ez ser viyê nasra ê xweyê min aqrebayê min birayê min eşîra min milletê min qebîla min bavkê min ez ser e werim ji bo go ji qebîla min ez ser e tê îne heqe jî ez ser e werim ev hingî bû çi ev bû عەسەبیەت ئیسلام vê qebûl nakê lê wextê got ew xweyê te birayê te aqrebayê te gundiyê te welatiyê te bavkê te eşîreta î heq mafdar bê î mezlûm bê ew ê xerîb lê zalima lê neheqa û tu heqê wî biparêzê tu bibê aliyê wî tu ser e werê ew nebû عەسەبیەت birayê min û yek ketine zîqa hevda dan û standinekê tiştekî ticaretekê de îşekî de ser dawekê ser meselekê ketine qirka hevda ez wa godarî dikim ez wa dimêzênim birayê min îne heqa ez ê bê wela bira te îne heqî ew ê xerîb î mafdar e heqlî ez ê ser wî re werim lê wextê got birayê min ê heqlî bê û ew îl birayê min îne heqa zulmê lê dike malê wî xwariye neheqî lê kiriya teadê lê dike dimêzênim got birayê min mafdar e heq heqî wî ye heq niye yanî î mezlûma ew ê dî zalima hingî ez ser wî birayê xwe re ser wî aqrebayê xwe re ser wî gundiyê xwe re êş bavkê xwe êş qebîla xwe êş milletê xwe ji eşîra xwe ez ser wî re werim ev hingî nebû عەسەبیەت عەسەبیەت got te arî birayê xwe bikê welew zalim jî bê te arî wî bikê ya tu çima arî wî dikê dibê na wela birayê min ez ê arî wî bikim ê zalim e dibê min ne tijê da ê ew jî ser birayê xwe re werê û tu jî ser birayê xwe re ew zalim ava hingî bû عەسەبیەت lê wextê got ne zalim bê mezlûm bê û tu ser e werê hingî ev ne عەسەبیەta û ji xwe heqe jî yanî nas bê xerîb bê kîd bê bila bê wextê got mezlûm bê mezlûm kîd bê bila bibe ê got neheqî lê werê kirin teadayî lê werê kirin heskê nas bê heskê xerîb bê dibê got em ser e werin em heqê wî biparêzin bê wela ya tu nikanî tiştekî jê re bikî hema ji hindikayî bê wela tê heqlî bê wela xebera tê tu yî mafdarî
اولو شربشه بس حواله کی گوتی کا بحثا فایز بکا بگا فایز جی او جی گناه جوا گناه مزنا خود تعالی قرآن دت بیاونه دبش فایز بردن یعنی جی بخدا و پیغمبری ویره اعلان حرب بکن یعنی کسی گو ترکا فایز نه کی او بخدا و پیغمبر خدا را حرب اعلان کړیا یعنی وکه گو خدا را حربت کی بخدا و پیغمبر را حرب کړیا یعنی د دولت کې دا یک البر دولت حرب اعلان بکې دولت یو يعفو بکې دولت وی شي کې دولت یې پیرا حرب کې نو یکی گفت خدا و پیغمبر را حرب بکې خودش پیرا حرب کې یکی گفت خدا پیرا حرب کر او انسان چه هلاک حاشا کس نگاره زورا خودی ببی کس کانه به خودی نه یکی گفت تب خودی را تحربت کې تنکاره په اینا خوا خسار و هلاك وعذاب التي يعني هناك زحمة أصلا إيدي تبيجين ولا مثلا زحفة و ياض بيان مجبورا يجبو خانية منينة عربا منينة مي قريدي بكشينن شخونا مي فايزي جي كنا قريدي تجاري نجبو خاني نجبو عربي نجبو تتشتي تنكاري فايزي بسطيني حرامة هلا حتى 100 سالي دكري دبا خاني كي بلا يك ودكاوي هبي يك صالوناوي هبي نلازم دايرة بي هرب وكا كوچرا هرب بني كونكي خبينا كونكي بكرا فريتا 20 مليار هر خاني كي ب 20 مليار شغل بكرا او دكي كونكي شغل بكرا بلا حتى بلا دوي كوني دبا دوي كري دبا ونچا فايزه نستينا كيجي حتى نا فايز طانديا الا خسريه تجاري سرفراز نبويه